copy this tune, press star. You will be charged 1 quarter certain way. Hello man. Tata mani mfunda mani. Hanukire mani. Kisikisi mani. Tunasakiri mani hakuhanuka. Agwechwana kuhanukira kumufumbo indi nawo. Mwana kuri kumufumbo nga. Ichuma cha mzanga ari tata kudowana hampepera cho chichi. Mwane vide. Enga kudako echwana ana kutirira niwene chumula kuhosha afuntiru na riuro ambala kulonda mwanchu tashikichengi. Enga mwana una riuro eni kulonda kwe chunuwena adiziri kumana. Mwana amina kuhosha na tangi mukanda wa Nzambi. Mwana. Mulo mukanda matesu na hosha nindi. Nyama kabula kunkuwerera. Mwana. Akayumbira mu ijara kesi. Ufuma mu ijara kesi akayumbira mu akayumbira mu Gehena. Mwana. Mu Gehena akayumbira mu ijara kesi. Mwana. Hadi chini Gehena ni ijara kesi. Inambuka ingahi. Tunasakiri tata. Mune uri chacho waina ngashi tata. Ohi mudi na Bible yenu. Mwana vide. Enga luyuru mune uri tata la soeja kulema nankashi. Di chichini kwa kulani kufuira kuinga kumwevu kulonda chirumbulu kimwani. Mwana. Lelu mwichunga de chuda Zambia. Nei munchwana mkwati na au nei. Nei akumusenda leru kumufumbwe na au nei. Akumpanda keshira gudi? Kupolisi seo ndi mwana. Kupolisi seo ndi? Akumuhembera kuna kuda polisi kuhembera kumusompesha. Mwana. Inkumi na kuchiku musenda ona muntu. Mulonga windi unakuwa kushika kuchota chanyilonga. Kumenja street ndi mwana. Mwana. Dichi kuna kupolisi ana muhemberu kuhohu. Heno kanda musompeshi ndi mwana. Dichi kuila ana musompeshi dey dunu. Nei nafuna mulonga. Yena hiya kwena kumukasa mukaleya. Omazwana teka numwani. Dichini Nzambi chochimu kalunga idine muna mpolisi seo. Muna kuyama wuma nana nafumushi dichakubula kumkwela mwanda Yesu. Dichi adina kuhimbela kuima na kuitanda dene ndito kada kusompela ne mukanda wa Chimweke chapter 20 china chuleju. Chakema na kuitanda dena dina ditoka dene ni da kusompela kulondaka itanyi mulonga wau akaihishi na mulonga eni munako ya mwijeda kesi mulonga mwakani ni kukuerera mwanami mwanta wetu Yesu. Oh, ni tachiki chengi. Mwana. Ana mkwatu kura tupokola. Amuhembanga na wakura tupokola. Mwana. Yekala newe kala mumkastat. Dimu mwana. Ndegu sompesha, ndegu sompesha nenzi. Ndegu musompesha wanda mutare kuje. Ngani zimwero. Dimu mwana. 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 Si oluma na yiti nditiwa. Mwana. Wisi olukwa yiri kumbi yo wakiti. Mwana vide. Enga nechu kutanga mumukanda wa Chimwekeshu. Chimwekeshu chapter 20 mukutia mazwana asone kukudi mpinjina kuinza hambidi. Nzambi wa mbaka sangula ana ejima adumukalunga akayinka njimba. Kulonda akema ni chengi kumenswa akema ni kumenswa Nzambi na kuisompesha. Kulonda dunu akaihishi na mulonga nao. Enu munako ya mwijada kesi mulonga mwakani ni kukuerera mwanta Yesu. Nga mukanda wa Nzambi nao wakasompesha kwena kuna kuitanda dene nditoka yo mwanta wetu Yesu Kristo yomwene. Mulonga yena diane enku kusompesha kwejima. Dichi wakasompesha anchu hachumanyi anukeno anamazwe kala mukanda wa Yohana chapter 3 verse 16 na kushika 18. Muna twatanga nao chaswejeri Nzambi kukenga mpata munu mwishina wayinkeri mwanindi umuhohu kulonda muntu kumkuerera ahetu mwahaya nyaka akabuli kunonga. Verse 17 nao chatemesheri Nzambi mwanindi mumpata munu mwishina halonderi kusompesha anchu ampata munu mwishinako. Walonderi nindi anchu amunu mwishina ahandiri mudiyena. Chudi hamu mwani. Enga mwani nadinga na kosha na watata kuna kumufumbwe chingane atata luwaya. Wena anadinga na kuyula hansangu
ya chambu chidi hakalunga deja da kesi ilanga network ina chiri mukau dichuna kanyi kumanisha nsangu yechu dichuna kufuila kumanisha nsangwi kulonde na kwechu mdena kumona mtu yeshikudizila ku mana kwesikana mkanda wa Nzambi kalunga nije da kesi hadi chambu nechimunati china digana kuosha na tata na lumbula nami kalunga kadine muna mpolisi seu kuna kwa hemberanga umuntu ne anamkwati de na mulonga anamusendi de kuna kudachupokola dichi heno kanda yena ekarina kumsompesha kudi ansompeshi yena akumuhembera kwena kuna kuda polisi 10 na kwa polisi akamsenda na kumuchwala kuna kuchota chanyilonga ne yena anamsompeshi dehi anamuwande na mulonga anamuhishi de na mulonga na afunachu 10 na kudunu hiya kuya na kumukasa dichitongo joka yejmi kama na yafuma kumukanda wa Nzambi kalunga kadinei muna mukaleya muna hembelo umuntu adinei kuna polisi seu akuna kuhembela umuntu ana kwatuna mulonga kuda polisi 10 na kudunu yakumunatilwa na muntu mwijada kesi chaka msompeshau na kumuwanao na mulonga ndichwatanga mukanda wa chimwekeshu mukanda wa chimwekeshu chapter 20 anatuleji yuma yakamweka na kuitanda deneni da kusompela chimwekeshu chapter 20 na verse ya 11 hadi mazu asweja kulema ichukutanga Yohano dina kumona chuma china kuinzada kumweka na hambidi kudawa na afui chakubula wa mwinu nao hini kumona itanda da wanta deneni ditoka ni nowu washa kamahu ni maseki ni maulu hiya kutemuka kumensu indi hiya mweni kwa kuyaku hini kumona afu ni amaneni ni anyanya hiya kuimena kumensu etanda da wanta hiya kubakula nyikanda hiya kubakula ni mukanda ukwawu wo wawumi hiya kusompesha afu na nsanguja yuma yelilanga uyasunekeludehi munyikandoyo kalunga luiji hakulubula afu adingumu kufoni kalunga hiya kulubula afu adingumu hiya kuisompesha wejima wawu hamuntu momwelilanga wu nyidimu yawu kufwana kalunga hiya kuyumbila mwijia da kesi kweni kudiku kufwa kwa mchiyedi yo ijia da kesi mazo aushona nanka shawa verse 15 nao muntu abulili kuwa nawa kusoneka mukanda wa wumi amumbilili mwijia da kesi mulongadi awa wa anchu chidina kuyumbila mwijia da kesi mazo anafumi mukanda wa Yohanu chapter 3 na verse ya 18 twatanga ngamuna naodi muntu ukumukuwelela hakufana mulonga ku muntu ukubula kumukuwelela na afunachu mulonga na leki kukuwelela ijina da mwana kanzambi wumu hohu verse 19 kufana mulonga kuna afumi hakuila chejeji di mwanta Yesu chenjili de mumpata munu mwishina ilanga antu ya kengeri chejejiku akengeri mwidima mulonga nyidimu yawu yatama dichi mulonga wakukana mwanta Yesu kumukuwelela nao diwafwili hakurusu kola nshidi jechu mulonga wakumudiula na kumsekesha na kudichungira jinjira jechu netu chaka dichwale chwaweni kudi Nzambi kuijina kudana kena kwechu kuijina kwa kuchechi kuijina kulomba kuijina kuleka yuma ya nshidi muloku danchwana akuwelele munyidimu yao awe nao indi kuishi mulonga chakujimikilu ne mulonga waka ya muyulu akaimwani muyulu chwayangamu muyulu chwakayamu hakumkwela mwanta Yesu ho bai hakuila chuma chidi chejima kumulonga Kristu na amanishi mudimu wejima diafu mini hakulusu hakuosha nindi china amani chalala yena na amanishi mudimu wejima di chidunu awa anchu anemani kuitanda deneni na kuisompesha chana kuisompesha uko esikana nyidimu yao anaihishi dena mulonga 10 naku ana mawuma adinga mukalunga ejima mwaihembelelu mulonga wakubula kumkwela mwanta Yesu mulonga wena anantu afwili nao kalunga akakumbira mwijia da kesi munamoni kama na kalunga baineka haya nyakako kalunga kadina mpinji yaku Nzambi na kifuku ili mpinji ana maume ejima adu mukalunga kaifumisha mni kalunga kakeni akakana tira mwijia da kesi dikushimina mauma nana ejima alide mukalunga akaya mwijia da kesi kosichengi kuyamu inako mlonga mpinjia kuyamu ina ya hita de hadi nga hamaseki hilako kufuetela mali nechina kudimba wanchu kudaka nyo apostolic nao anachochi kufuetela mali hefugu da departed service kulonda antanga jei akufueteli mala kulombelele akudiri kunika mbolu kana kadinkendi kana kamukati
na kuchumpika muna muvinyu kulonda kudiru ku eya kwinki umu wafode munshidi icha katweshekako muntu nena afudehi lusesa luindirwa kumwamwina lunakwati mukumanalo neringa hii lunamani dichinkumini naku yena muntu yenowu uzina kuhimbera kumusompesha na kumunatira mwiji adakesi na ukweni kudi kufa kwa mchiyedi muntu abuliri kuwana wakusoneka mu mukanda wa wumi di mukanda wa mwana kamukoku wanzambi mwanta wetu Yesu Kristo mulonga wa mukani ni yena kumukuwerera wa mukola mini hera wachungiri njira jei muwatongo jokenedi muku wana wa mwino nao ijina deinei mu mukanda una mosi charada ke karamu wanyu mulona wakwerera yuma ya chenyi akakunatira mwiji adakesi kuisha imkwechu nakumona waka ya mkalunga tayi ndi waka ya kudu mwanta ne waka ya kudinza mboka ya muhachumani hanyidimu ya itahindi hakuleka anshidisha itahindi hakuleka kuchukana tahindi hakuya kuchipomperu tahindi hakulomba tahindi chinga hohu hakumshinda mena mwanta Yesu hakumkwelera ne mwanta Yesu nazati mdimu weneni wakufwiriri yena wahanda wasaunka mkufa inzamba ukwana kena anshidisha kulonda wakashikamini ndimu yulu nakwele nami yumi ina ikwashiku chekala yumi ne mdila maluihu inchumi neno hamonji wami 097-220-5544 097-220-5544 nashashi